Преценюеше, že 18. екзит фестивал нашчивели коло 215 тисячі людзох, co najvecej poteraz. Ocenjujеше, že bol i najkvalitetnejší u pohľadu účastníkoch, bo každý z 5 večaroh označili nastupy najvekších svetovih, regionalnih i domašnjih výzdoh. Koncept nultoho dňa, na kotrim nastupeli The Killers, dobre prilapeni z boku publiki, taše planuje i nadalje primenjovac. Ostatnji večer festivala označili Rag & Bone Man i Roisin Murphy, kotra mala jeden z legendarnejších koncertov u karijeri s Molokom práve na Exitu 2003 roku. Žurka na hlavnej bini zakončena s hardvelovim nastupom, a ljubitelje domašnjoho zvuka na Fusion bini mogli sluhat z band Škrtice, Masima Saviča i Ortodoks Kelcoh. Dance arenu, jak i cali festival zavarla Nina Krevic. Exit Karavan, kotri toho roku preslavil 50 roki od Ljeta ljubovi, po putovanju na ladji od Umaga i Seastar festivala prek Temišvara, odnosno Revolution festivala i Novoho Sadu, predlužiše u Čarnej hori jak Sea Dance i budze tirvac od 13. po 15. julij.